Jasa angeke sihlale endlini ngelasikhala sokubona phandle yabona lesikhala asifuna ukufaka iklasi Alaska ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi nansi sichisa magyazi samsosisa magyazi akhona ama-measurement ama-centimeter lama-square meter thola wonke amasayizi iprice koshepo uBrazos uphethe umsika wamaglasi yakhona ukwenza noma ukufita elemoto asenza njalo amaklasi sika sifitela executive classes ikampani yaditela uta umbona uBrazos ngumjava ngaye ngomunye amaglasi oyenziwe kokufaka executive class company number 1 ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi hamba koBrazos uyafaka amaglasi oto ungaba lifiti kumbe lifleti yafitisela jimewade batholakala everyday abanasikhathi sokuphumula ifile iglasi bakukhiphela amaklasi izinto ezifragile ezifuna ukubanjwa ngegeya Brazos engabamba amaklasi waphatha njengeqanda sayifixa sayifaka iklazi ewindi sayifixa sayifaka iklazi ewindi alibuzanga mbani ufaka amaglasi uBrazos uyafita amaglasi ozeleyo ulomlando bengalibulala iwindi bona uBrazos ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi nansi sichisa magyazi samsosisa magyazi akhona ama-measurement ama-centimeter lama-square meter thola wonke amasayizi iprice koshepo uBrazos uphethe umsika wamaglasi yakhona ukwenza noma ukufita elemoto asenza njalo amaklasi sika sifitela executive classes ikampani yaditela uta umbona uBrazos ngumjava ngaye ngomunye amaglasi oyenziwe kokufaka executive class company number 1 ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi ukhona uBrazos futhi uyafita amaklasi ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto ufuna ukufitelela ufuna ukufita imoto uBrazos yasika amaklasi